Baba damsamahubo amhlophe mafu abantu ke sokwenzakele sogcotshe emthethweni baba uthini kuZulu bakubukela umhlaba wonke bakubukela abantwana bakho lapha abakogodlayo abahleziyo uthini ngelanga lakho la namuhla? Hayi ilanga lusuku lwanamhlanje belusuku olumangalisayo belusuku lapho ugodlayo abuthene khona waqoqana ngalolu suku bethakazelela ukugcotshwa umkhokheli wabo inkosi yabo. Usuku lukagodlayo lolu ayisulo suku lwenkosi yabo ngoba kulisiko lwabo sikhangela ngemvelo ucetshwa kwamasiko. Lolu suku belusuku olumangalisayo ugodlayo wonke jikelele. Uchilo lomongameli wathi wayivelezwana lo baba Induna esiyakhothamayo ngakho ke wena uthatha njengokuthi umntanakhe njalo wenzeke esingathi imbali enkulu akuzange bewe lo mongameli ohambe siyacuba ke Induna kambe uthi ngakho lo ngingathi mina lokhu kuzaba khona embalini lokugcotshwa ubukhosi bakumafu ukuthi kube into yokuqala umongameli welizwe abuye enze umsebenzi omkhulu kangaka njengoba etshiwo layo ukuthi ngaphakathi kwesizwe seZimbabwe kungokokuqala since independence. Ngakho-ke khonokho nje kodwa kuyaphawula ukuthi ugodlayo Ndlovukazi unaso ukuthini kubaba ngelanga lanamhlanje? Ngelanga lanamhlanje ukuthi kube kuhle sibonga ukuthi isiko obolulembile ngogodlayo sekuze lwenzakala. Kambe ke usuku lwangikhona kwahlatha amakhosi ukuthi wavuma njalo abantu bekubona ukuthi kuhloka bake lenye weather enzima evele ijwayeleke emakhosini kuyatshengisa ukuthi bavulile bathi yikho kanye okwenziweyo. Yikho kanye okwenziweyo lokhu kuyinkomba mabe sithi amafu kalingani phansi laphezulu angaphezulu mabe sithi ujabulisa amafu ukhomba umkhathi. Izithakazelo lezangelo zakomafu zikhuluma ngomkhathi kuyibufakazi njalo kuyafakazela ukuthi le into yenziwe namhlanje isesikweni njalo iqonde lapho ufanele iqonde khona.